Borpum in Chinglangso Bamon Bay LP School Thanbang Kawe Ajok Osomar Kanahokpon Duarbagori constituency ke Parlo Langthoi Thepi along APHLC Kangdangamay Padupon Gulf of Assam Hinpen KAC Tax Gate Kanghab et Aputhak KSA Atumpen Perangke Amay Kepha KTP Model Wing a branch Mizoram Pen Koilamati Pastorate Presbyterian Risonim Sotumalong An Nangkuhumri Kardom Birta Life Penili Birta Thanbang Pi Sami Sehenati Mungpi Non Birtang Ton Pen Archuponikha Education Mate Lokachar Lianadle Awe Pulote Anuti Nakaya Long Pusitame Ajat Asaita Choklem Idun Thekte Sarpi Sarbura Ninjewer Alamlo Lapen Kacharile Awe Lote Birte Kangting Kukasonsi Nangmanpo Labangso School Ahem Kipi SSA Pen Kipi Pon Bamon Bay LP School Ki Kim Kirang Pon Deda Pen Archiding Clui Pen Patang Pon Pe Deda Pita Non Puanita Teachers Mate Than Bangkawe Ki Thek Long Le Deda Jok Osomar Kanahok Pon Thetanlu Lapen Kichari Asomare Kawedet Putakali Bangso Bamon Bay LP School Along Bang Thongkep Sose Kichari Aning Ke Hang Asomar Doji Bonsita Ningduk Meme Alam Archiding Clui Pen Than Bangkawe Det Ajok Lahaya Somar Atum Nahok Laplu Bonsita Sai Jok Je Non Bangke Osomar Nahok Hede Nangji Osomar Thekdu Nangji Pupen Mathapen Apia Puatum Sai Jok Je Lapuan Ke Helo Pusita Choki Hola Daitor Dalamara Lapen Difu Alam Ansita Borpungarong School Than Bangkawe Det Ajok Chojor Cholang Chot Apoisa Pen Sitami Ake Helo Chodoy Dunang Koklo Lasi Pravjin Pen KAC Education EM Richard Tong Pipen Than Bang Nangki PG Apan Hadake Doarat Atum Chuning Report Hanboka Pen Berta Life Appearanke Robinson Kidding Report Lakha Inkoira Trok Duarbagori Constituency Ke Parlo Langthoi Thepi Along Patumi APHLC Kangdangamay Padupon Bangso Amay Along Duarbagori Maipu Mondersing Intipen Jasemet Siksedol Aputhak Radapan Jumesen Pen Thanpon Lapenili Karbi Anglong Hemprek Ke APHLC Atum Jongsi Kilik Along Haidet Lepute Nilitum APHLC Pensi Hemprek 1G Ako Jongsi Nilitum Election Kilik Along Pen Haidet Pen Hemprek 1 Tektedet Lepute Nilitum Arpuanta Chi Ulabji Non Pen Ning Teklong Tami Ningbiri Puta Radapan Thanpon Lapen Non Duarbagori Along Atoka Nukedo Kidu Kisunke Nilitum Pajok Pon Vegji Ke Hailo Lepute Rada Thengno Ninje Pon Lapen Bangso Amay Chipahem Pupon Lake Sona Singh Singnar Lapen Kachetongdun Manpeng Aluhi Duarbagori APHLC Mondersing Inti Sai Hem Chun Bang Junaram Terang Kamson Singnar Sarbong Kiling Lapen Rong Pli Rong Asaratum Chitongdun Pen Mai RDP Dut Lapen Bangso APHLC Kangdanga Mailong BGP Pen Don Kripli Congress Pen Don Thom ASDC Pen Don Ni APHLC Asong Along Chipa Ogdundo Hanboka Pen Berta Life Appearanke Robinson Kidding Report Ini ladak APHLC itu ada orang nak humri pen, nani ni ngicet heko andoro, rada pan thanji ma. Oh, rada pan bangke nili thanpo, nani narju iglo melo. Acha nili tu bangke hogalam, nili hodak ninge de, dramara October 15 nani nili ninge de halat tum saratum lo kelang lo, lapor tatum narju lo. Ente hala nangkidun dia tum dolang ente nangliku kisi kam klempo narjulo la si pini bangke ni langthoi ti pi arada phan ki pe pleng lo pini ke pasalendar ta ni li pasalendar La pena bangso selendar ko thak don ko ando nangli rad phan ko patini thunjima. BJP pen don krepli Congress pen don thom abang Oh, iya disi ben doni. Pangrung pet, muralam tutel pangrung pet abang ke don crystal cap lo. Nili hola sola mateng si pini bang ke pasalendar. Non kira jilang re-election ko thak nangtung rad phan kardak pan thanjima. Re-election alam buta kelaro. Nake kedam tang out penta nilitum kubom lo pini det kelilo. Atema Nake Assam Panchayati Rat Ek Aputha ke Karbiang Long 6 Schedule Area Long ke Mantu Nepen Tame dak election nang biu ni. Debon tame election se aprang se nyelo tume pir se pen ke kes pilo je Karbiang Long ke Panchayat rule ateng pen ke election nang biu ni. Debon tame la so chini det ajone si Himonto tumbang ke hala so kes
pi bom hosita me a case je pending hosita me alang li tumbang ke karbiang long election bang ke nang padu sirak rak dan hala so case hearing tang te kusi election bang ke karbiang long patang de athemala tum chini je karbiang long ke siksidul area la panchayati rat ek ateng pen ke na dak election nang biu ne puchini mohala so case jong se high det pote election bang ke bilong le det po puchini yone se hala so case hearing bo makose pu karbiang long election bang ke nang biko nasi re-election ke doek pu athema lake aron mata kali pen aku ilitum karbia aran mata kroinang ne lake nasi re-election bang ke ngilitum khong phoan hearing hayelo nasi non khong drok ke chok bang ke haylo te netum January February lom bang ke re-election ke doek pu lake rat karbiang long rat chot kali la non kiruling a party BJP tu mata chini la sike chini la so ke chini yone se tuliram rong hang ke ala ke ses tu manta ayunitin bar lak popon ang pipo pula so take chaklo la pen rong asar atum banta ye re-election do de tikke ni tulong ledang do dun tu pen alang tu pan ke chak ke lalo re-election se avedet pute karbirong asar tum ke menga kamanta chun la popo alan ke chak ko pipo se la ke chak lo te re-election do nang ne lo pola ke sia sum ta papa hang jo po la pen rong asar to man sita me re-election do nang ne lo pu ki papu ji pan se la so atuliram rong hang ke tam ka pen ke chak lo la se rada tu mang hudu nang ne lo la so lo pat bang ke re-election ke do po Oke bang ko an nang chitong nun nang chipok nun lo kaprega song ban di pia Chelsea long ke bini bang ke BJP 14 lo la pen ke ESDC doni Congress dong thon Chelsea long live long live long live Chelsea long live long live long live Wochat langso siardihun aklamalong KSA Central Committee atumpen pherangke amai kangnipon Labangso pherangke amai ke phapon non he jong Government of Assam hinpen West Karbi Anglong Council Tax Gate kanghapet aputhak abang ke niditum KSA Jameson timung arupen ke chedon dun thek thepusi KSA Central Committee konchunbang Ramsing tok bia hinpen ningje lasi kaya teng kaya mangpen midu parunglong le pulote sodak pen kachisong dengnang kok puputa ningje lapen abangsu kachisong ke deng ponalong kasiksa kanuhok dokok pulote Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma si adai che enangji pusi KSA Central Committee konchun bang Ramsing tok bia hinpen ningje pon wothat nang supen bertala pherang ke Rajipan se report ke atuma theng na pachini tung kangtung kachuning ri kangtung bang lalo labangso lama putha bang ke nangli tum karbenglong team karbenglong hin memsamen na tum la taxation department hin memsamen na tum chingki chingwai serak ben labangso problems bang ke laso homoisa bang ke laso kisung bang ke mane pawisi rakji mane chun se rakji lapen latum kaya teng kaya mang kapache claim long ye phana bang si nil tum karbilo chalia song hin bang ke chuning ri pon lo jongsi pini penap ang bong jongsi alang tung labang so kau thai diet pen kaya teng kaya mang pen jongsi midu parung long le tax parung long le labang so kor labang so hongro kuri long le pulote nilitum penap mane penap dik pen bang ke nilitum karbilo chalia song hin pen bang ke ahiring tang rak pen nilitum che song nang kokpo athema lake dak ilitum labang so midu kirung ni arona bang ke lake labang so ilitum MOU long boseme labang so ilitum aja kong cewan edlo la soja kong pensi piniar ni anda midu tanang rung bom lo lasi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma phasame puthot nilitum alangli phana bang ke pinrem lo alangli dak karbiang long labangso six sidul a council along bangke nangli nangchi phupeda sikenangji jongsi ke wangji langni nampa siksak bom pulote nildum karbilo chalia song bana bangke pudaklo ahiring tagrang peche sokmo labangso kache songlong jongsi nilitum kache songlong si kanahok kasiksak katura dokok pulote lake Assam Chief Minister sami adai chi enangji lasi Himanta Biswa Sarma phana bangke nilitum Karbiang long tanil tu aprang pulo lasi karbiang long bang alang lifan bang pawang long le deji panda nil tu bang ke klaim konang kokpu lapen karbiang long tu mas konsil CM aphan piniar ni alang li pini la sopo thalam no anda alang li protikia GBP reaction GBP alang li press media pan samel labang solam apatha bang ke klar dak
klarchen la bang so lam bang kachi reply ji phana bang si la so lam koi kachi pisragi phana bang si chuning ri lo athima chong hong frong lo la bang so entry tax gate along letum midu kirung la bang so alang letum ke la ke tender call ben si alang tum poisa konsil phan pi ben si la bang so alang letum kirung bom la ke alang letum illegal la dak collection kali la si hak kodak ma la dak yong si illegal yong si la bang so tax collection dokok akili yong si alang tum kirung bondokok pulote halang tum karbiang long trumas konsil si ma phan dak konsil administrative dak authority phan pachini noi pachini ateng besin nang tum notice jari kuri nang po notice pali nang po laso teng pen as per rules ateng besin alang tum abang ke claim nang po rule ateng besin claim pen si alang tum abang ke insai nang po command ma ke chokche hala bang so ke chokche bang phan si insai nang ji nona bang ke hakona ne ke claim ke chokche ke le do koklo hala da akili pen midu kirung laso joini pen si angton along tin consular tax get along ta alang tum katharli dam et alang tum pini bang ke dolong lelo labang so tax bang rung long bang ke ni tum komantin be sem che kroin hekhe lalo lasi ke bang jilang ni bang ke ilitum labang so ahiring tangra kar biang long rat thurpak na si ilitum labang so bathang me che song nang kokpo लाखाइन को रफो नीलिप एमएससी कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो KPPRNA मते कोयलामती पास्टोरेट प्रेस्बिटेरियन अलोंग मिजोरम पेन KTP मॉडल वेंग अब्रांच चतुम पेन नंकहुमरी लसन सिके दामतांग तरिखिनी फाइकुनी अचिकलो निफाइ ट्रक और निकोयलामती पास्टोरेट अलोंग अन नंगहुमरी लो लापेन KTP मॉडल वेंग ब्रेन चतुम पेन दा कोयलामती पास्टोरेट आलो मोंदुली हिनी अनाफान गिरजा हेम कलर किवित मते सोशल वर्क अकाम क्लेम पिटेका लापेन लसन सी तारीख ट्रक अनिंग वेयापोर मिजोरम पेन के बांगातुम लापेन कोयलामती ब्रांच ट्रक सी पेन PMS मिशन स्कूल अलोंग RC जोकुहुमा हिल अलोंग फेलोशिप अजाइमेक पेदोपोन बांसो अलोंग लीडर एंड्रू तेरांग पेन माई चेंग पोन लापेन बांसो हुत कोयलामती KPPRA अतुम पेन केवांग अलुही अतुम अफान कार्बिया पोहो पीपा पोन लापेन बांसो फेलोशिप अहुत आरनाम के रोलुन लापेन कार्बी कल्चरल रितनोंग चिंगदी लापेन आरनाम अलुन के कान लापेन असोन कप्रे पेन अब्रांच तीन पेन मिजोरम KTP मॉडल वेंग अब्रांच अतुम अफान अब्रांच तीन अतुम सितामी निंग अरोन पेन असन कप्रे किलुन के कान चपकलांग दुन लापेन के बांगलुही अतुम पेन सितामी आर नाम के रोलुन दा कोयलामती पास्टोरेट मते फेलोशिप अलोंग काचे तोंगदुन अतुम अनफान आर नाम के रोलुन नंगपार जुते कैंग मिजोरम पेन के बांग कदो कवे बांग इंकोय रछक अंदु लापेन अनिंग वे आरमु ओंगदुंग पेन बांग सो फेलोशिप प्रोग्राम मेसेन पेन पचुन पोन लापेन की जुत्सी के बांग अतुम KTP मॉडल वेंग अब्रांच अतुम अफान आरनाम आरडोम पीदुन पेन मेसेन पेन बांगसो फेलोशिप प्रोग्राम पजुत पोन नीलिप पेन बेटा लाइफ अफेरांग के जॉयसिंग तेरन रिपोर्ट पिनिया बेटा लपवान सिंह तनपनिगलो लाइन बम था बेटा लाइफ